Kajing director jong ibama kajing actor jong kong Tracy. Ti kanya kan side parla siya to EP ba. Balay nga active na mal pikin mo. Mano interest. Mano. Ni jingi sosat kadukam syam. Balay kum ni Hả? Balay.ให้ผมช้าเที่ยง Balay. Syangwa. จัด Syangwa wait. Ti palak. Kumbapi. Yu iba mas. Iba soon. เที่ยงฮะ Iba ที่ ak. ถ้าตี Hana ni ka jing nang akti. Kublay ya pi balo ki palo paljo sa isin sa kani ka YouTube channel ka jongi ha kani ka singi ka bumenta ka จ long ริงๆตัว ka jing jai to jongi ba ma ka jing active jongi kong Tracy. Ti kanya kan side pala siya to EP ba balay nga active na mal pikin mo hi ka video birthday jongi. But balay ba ijay to na makani ka singi ba ada birthday. La thai la wan kai la wan shang. Pisa to hi ka ta la de birthday te la long kum do em. Tidak nang ta excited tang possible dia hanai menta pa dia balai klam excited so jai tu baklam pat plate ya ka gift pikir ma em bagi ramen di hanam ko ah mesti pat di jong ayu nga dia kenya kan side pikir ma em ni on up bangin le ya ka ka open box la ni ka open plastic open gift the open gift ma di hakan kasi like open gift jong i-birthday man mong sure birthday boy na may lantaman di birthday man niya pet ka ayo ba niya ma จะพูดเลยพี่ eh Anna sam si dus dah semula hai tu กันนี่กีฬาเดบีได้ lagi sa manen please sapi oh la plate dai tak sebut nah tu kan อย่างมันชิปปี้อย่าง sebut ni biar Sim. Ya. มันชิปปี้ที่เขาเรียกน้ำพองเหรอ Kamu ayo. ชิปปี้ข้างๆมันมีพองเหรอ Sipit. เจียมตามันเป็นอีฟิชวะหนักเห็นไหมการนี่กับสไปเดอร์เห็นไหมมั้ง Ibang hala. เป็นนั้นฮะตีปลอกกับตัวนี้เราได้เป็นอีพีกับเฮลเมตว่ากับสไปเดอร์เฮลเมตkalau ke bayi tenan bahatnya entah yang pelik sikit ya Please jangan dum aja ke syang syuk pala na malait ya kigi. Bikinnya Taruh ang kum naman ni nga telot. kan dia mau Mana mo yang? dah buat pelik kan ya Tik ini kigi nga latiet bet nem pura. Namal ba balay dos. Kung patlon tapi kung ba pong celebrity hi. Ngayon kikina sinrang kaya pong patlon haka away ka patlon sa bansad pong bestiyo lay saus ni. Ini te shiselet shijaka dakaway. Si so shi pang dawan shi moderalit jinglay atli jaka kamod atli patlon. แต่ยังเป็นอีนอไม่เห็นเนี่ยพลังยังเป็นอีนออีกเทียนเป็น Kaibahan ya. Jeans. Wow. How is the color? Oh, Nice. best color. Bazay. Quality kuno. What you could slice a bigger size? I know you. TikTok kan Pretty well. Next. Nating ang doon po atang bansang ro. Namaga. Siya. Poy last moment mo. Kan ni boyo. Ngatay kung sorry mga sap. So di. Ayan man. Yang so di. Wala mo no. So bien, pasyang sa. Kepian. Bien. Pidala dem tu laju lang last tu. Tada ka no. Yang betul. Equal 3+50. Hit online bet naman nagpuan ko kang balik. Please besar tu. Nadi dustbin. Yours man. It's yours. Kaniman pang you. So beli. Kani dyan nga padlapit. Tu ngak gift ngapain? Hindi na. Ibang haday bay ka scam na di. Karban din. Nanti naman dia.
Kena thang jual labang tu. Baik. Nombor sao. Lapor kasar. Ada yang nak tu nombor 4. Nombor 4. Ngaruh ngapun kita baca online tambang nak sempat unbox. Kani jangan ada. Betul. Oh, di bawah nak tu. Tayang na jerang, yang jerang. Tayang lah. Asya. Shuyang. Ani rendang. Long na. Kalau deh. Shuyang phải na. Tao khám bên đất kinh công tu bên bên rendang tu. Thì lại phụ đi bạn ngà. Chứ last night tu dos mata. Long Di 4%. Ang magbahaha ka nito lang pe. Wow. Ini dos MG itu kan dah bahas kan dos pilpet be. Kan ni rukar kalau bang pacar badak kerang ha. Nombor 3. Kerang ha dan. Pet biasa. Benilong. Stretchable deh. Benilong puri. Ekta. Pet tiang. Pet stretchable biasa. Jangan pan deh. Pet tangan. Pen. Kan ni kan kumpiri jai 15. Mas stretch. Ni hijrah. Tuh, biang okay biang. Terus Shuyang tengah kau ini. Yang ni jerang dah, yang tu dia bukan. Ni jangan tu. Apa yang itu? Lelai. Ibang em kan? Ayang keliang na. Sim lang na kanila alang keliang ah. Be, alang ni nga. Akan jatuh spa. Mayang. Hindi balak ba Basang. yan? Okay, kam lang na nalundang mabig na. Si Phong lang kaju tu. Dito ka size ko niya. Kejian. Dito ka size. Kanina no. Ni nombor Ni ang 3. screen yung kanina pala ang screen yung kanina sa comment niya. Nombor 6. Oh, kanina best. Kanina yung best tama. Tarong silang unique ha. Stamp of day of white and din mo ha. Lain perasaan teh. Okay. Lain perasaan tang Phong. Mano impress. Mano. Mano kay impress. Tin-impress ka di ka wait. Ka-impress yun eh. Wala ki innocent na ni. Baik bi. Terung ketiak. Menjelang na balay. Na tapang kum tu la impress yang nasyat keren kum kita kentin. Baik nombor 4. I don't wear to impress others, okay? Nombor 5. So you are wearing things to impress other women. Asya kastrin haba open You you. have an open gift. You said you want to impress others. So why I'm here to be with you? Itu nanti. TikTok. Benar ngelak ni saya. Benar. So why am I here? Benar. Why I am here? Oh, Jawab. Balik nga tu doon ni. pecah akan ya. Jawab siya. Tu pecah. Dabay nga dia rak nga. Hap ya rak bit na ha. Nasa juga pecah. Bas lah. Bas ya. Bit pat lah. Kaya iba tiyak nga tiba tiyak sem. Tang ba pikwa impress ang bigi way. Tolak siya tu. Ni. Bit karong si bit. Wow. Bas niya pat lang. Nga bas do kaniya barong brown. Bagkati ba of white. Daang man pang man pin-impress yang ating ngala Yung na impress. deh kan ya. Nga mayang. Itu mo. Oh maaf. Oto sorry. Nga. Sisa. Tira bagus natin. Bikin ni yo. Pini. Ano dah saya dah kau ni. Come there na. Taga tu lah kata. Oh. Eko ni the otte. Tala lang. Tu. Oh, yan na otte fish tu. Siya din siya kamala kami. Siya din tu. Tu bu nak kalian nak. Ti. Kani bat kate of white. Ni bang kana. Bat piga tu. Nata kani. Pedos. Best kan? Bandingan siya ng lo last time. Apa lah? Paano no? Mana? Chicken siya na yun. Mga. Mga. Mga.
Mga jangan. Lihat kan dia. Paper lapang kata kikir pila lut mah. Nama bang kemanyang bangin. So unboxing ni kikir berkain dah mila toy dia. Dan la jatah tem kaki landap. Buat pila ihi masa ni ngayo gap ke helmet kijan. Buat ke frame ni para kado. Katay. Nubi ke frame. Oh, impress kan? Paling itu impress. Dan mafita ah. Dan makina bam dan ma kereta. Bom dan hajan teh. Dan mafita. Sorry. Baju pencerai. Baik kini baik para kaduk ke saya jangan. Kenal dai. Dekat dutun. Style do kan dia. Bakal helmet. Hmm. Unik. Patlan ni yobit mo. Ni kan tema. Bapuli ki last lam ham kim ju I give shit dewi. Di perlu kan ke video tangga bagi unboxing gift ima. Bagilah I gift lagi yang macam bibi jungaru dia buat ku beli sibun ya ki komen ki ba. Bapila wish bapila korko kodo. Yang bang dang yo komen ke pan baca bekalan dia buat akan man wa PCR wa pindang yang dan komen pan baca bekalan wa pindang ya bar kam gajam kamai ke jima bat ku beli sibun ibi balai iki patelun ki paper bat bangan yo pang be hadu benda pra bat ngakuan ai ku beli sibun ya ki bayi yang bahasa mak ki bala ai ki gef ki bayi tanat wat ngamla bangan jer keteng syu mata jer keteng dang jorong susu ke video ru mah he tak tai ke video pun kono depan ban skendo be pi berkai next video pun sama like share pas ya subscribe ban ya komen rumah